L-eks kap Nazzjonalista Busuttil u d-deputati Nazzjonalisti Karol Aquilina u Jason Azzopardi evitaw milli jwieġbu mistoqsijiet ta' Malta Independent wara li s-Sibt li għadda il-kunsilliera Nazzjonalisti vvutaw dwar il-ġejjieni tal-kap Nazzjonalista Adrian Delia. Il-Malta Independent sejħet lil Busuttil, Jason Azzopardi u Karol Aquilina bħala l-iktar 3 deputati nazzjonalisti kritiċi ta' Adrian Delia. Iżda ħadd minnhom ma wieġeb il-mistoqsijiet li batulhom jew it-telefonati ripetittivi li jagħmluhom il-ġurnalisti tal-Independent. Il-gazzetta qalet li ilha mis-Sibt tiġri wara dawn id-deputati biex iġib reazzjoni tagħhom dwar jekk hux se jappoġġjaw it-tmexxija ta' Adrian Delia issa li rebaħ il-vot tal-kunsilliera. Iżda tentattivi tal-Independent fallew. Busuttil, Jason Azzopardi u Karol Aquilina qed jaħarbu milli jwieġbu l-mistoqsijiet. L-Independent irreferiet għal Busuttil bħala l-kap ta' dawk id-deputati u esponenti nazzjonalisti li huma kontra Adrian Delia. Minkejja li Busuttil qatt ma kritika lil Delia pubblikament, huwa sigrit magħruf li huwa wieħed mid-deputati ewlenin li jaħdem minn taħt kontra Adrian Delia. Karol Aquilina wkoll żamm lura milli jikkritika lil Delia pubblikament, iżda ngħad li jagħmlu bsatin firroti kemm felaħ. Madankollu fl-aħħar ġimgħat Aquilina kien f'kunflitt dirett mal-eks kap tal-Midja Nazzjonalista Portelli li sejjaħlu id-disprat. Huwa biss Jason Azzopardi li ħareġ jitkellem kontra Delia fuq Facebook. Adrian Delia kien qal li lil Jason Azzopardi se jinjurah. Iżda mal-Independent Busuttil u Karol Aquilina ma wieġbux it-telefonati. Filwaqt li Jason Azzopardi qal li għandu l-festa tar-raħal minkejja li ma reġax wieġeb il-mobile. L-Independent batet ukoll mistoqsijiet u staqsiethom mhux se jkun il-pjan tagħhom jekk Adrian Delia jirbaħ il-vot. Dawn il-mistoqsijiet ukoll ma twieġbux. Is-Sibt Adrian Delia rebaħ il-vot ta' fiduċja mill-kunsilliera minkejja li terz tal-kunsilliera vvutaw kontrih jew ma vvutawlux biex jibqa' fit-tmexxija tal-partit sal-elezzjoni li ġejja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.